Kementeri Berikmi Ekatanat Kokot Kyak Dr. Maisel Amprin Lingdo haringkat UMLA Kamairang konstituensi uba medba Lingdo hakasantre unaitung arja arpusau kila leit benjurep ya South League jaka ajing sumar ki bahap apa Kamairang CNRD block ki bekentop ya kanong Tliu PHC ka Lajdom PHC ka Dong ki Yeng Ding PHC bat kanong Klau CHC ban lap ya ki jingduna hakite ki jaka ajing sumar bat ban pinbet pinbiang yaki Hakani kasngi la sakhi ya jing don lang UMDC Kamairang constituency uba Bats Cameron Tatyang u additional deputy commissioner uba E Nongbri ka DMHO West Castles district ka Dr. E.G. Taryang ki doktor ki officer sarkar na kitna trekam beper nalor ki wei Habakran sikilat patai kubor ba medba lingdo ule thu balalap ya ka jing don jong ki kattu katni ki jaka ki padang don kam ban kentio hakabe dei ba jing ajing sumar badon kam tam ka baken top ya ka jing don kam ki tiar ki doktor bat ki nong tre haki hospital Shu ulapan pa ka jing sungkman baka minister kalyo sngo bad yo I dala ki jong ki khmat ya ki jing duna haki jaka ajing sumar ya ka bakala kular ban ai ka jing kersan na kalyang jongka hakabe dei ba ka jing don kam jongki Bila kita tentang memulai potensial kalau ada bon. So setiap ini kalau ada pemakai lagi setiap ada solution itu. Bila ini individual. So something is going wrong somewhere. If maternal deaths are also occurring, it means something is wrong somewhere and we need to figure this out. Get to the home deliveries, it's home deliveries is very high. But then now, what about Ini ketika rutin visit jongak ke bawah jurik mana ki jaka dari bagi di jaka itu smart di nak pos kapwa antara si jumpan dengan kami tolong berkat bagi minister akal ini mentala api utang suhaban berkat yo semua berpan snap itu jadi jongki hospital kia kendu bagi haju ki service kita tinggi lah bakat tu kat ni kita don kita ka kalau ni don ya kaban kam ya kaban kentio akabe di bat kadu kat ni ki haju sumar ki ba don kam kalau ni ong ki basic requirement dan kita ki don kam tu laku kumlo kini kita kini ki manpower kini ki doktor ki bandon hakit jaka sumar ki jaka ki belab ya ki jaka pada ki bandang duna hakabai di bat ki doktor ru ama ba ki doktor ki bala join ni ndai ki dalet nok pade ki kinja training untuk benai dan pada ki bala post graduate nak banta jadi cucu tu ki hakabai di jing long doktor but dan pada ru ke jinguna hakabai di staff nurse ta ki tiar equipments ki ultrasound kini ki la kini testing lab ni bagi ai ya ke test si kontrol pak kontak tetap but kui ke bang ju kam kuai dengan pek ke di beli bat ke kiong jin klat nak ju lung infant mortality rate di nei bakani dengan ketu ni niat ke bang ni dai ni la ya ke bang kulina na ki por bang swa ndai mentapat ni bang ni dan kam hira mu man long ben zero akaba ni dan kam ni ki pa ba ki di ben sutu ba ki di ben pa ya ki kon jongki ki ba dai ki por ban ka dan ni ya lagi ki ba ki di ben dai ya ka ban le ka ha po so ndai su ban su ka ye amal dan subon ki jinja ka susi bawan ra din ba ki baladei ka por ban kai kim ni ban aji suka kim ni ban ai bat si bat kum tat ai ke ni kam dei ka jing pen bor ya nu ba ki di ban meta ndrei ke bang ni go ki hospital bat ni jing ra kalam ban ai ke support ba bhatan na ko ta ki pai ba kam tam ki di ba gup ki barang li ki bam lakot bor ban ni ki hospital private hapsi bisa ya ba ram ba na ka dan ta ka jing yo ki kai ki kulung kemudian minta kini di hospital government hospital jadi kayak itu di hospital di beriban ai kejing sumar ke ba
long krem don ke jinsi pun pun ki pai ba o na kata kada wa ban ya man ka po na ko jaka aku bagi ki hospital na do nong trio na rak dom but dong ki inding nong klau ta ka badi ni po mai la lai dan sub center ni kam la chuan si kita ngan sa lai ka ban ding smokeman by minister ro ma aprin ya wan ka kasi na so ni ida lagi ida pula ya kapan ai ya kajin chan na din jui jadi ba dibentak per dari channel kami tadi cakap semua hak kami di bat kenika infrastructure ke building na kalian jong ka health department idon ke engineering wing namun tak sini engineer idon SDO idon ngila ongi ki kai ke badon kamalnya kin abad lahi macam dah repair dan begini begitu senang nak kejungan jong kinong pang kawai kalong kundiu kalak ban biang kalak ban duna dia ka baduna kalong balai baduna atau bagi mon kinong pang ne baduna kajing karukum ajing semua dan arlian dan belum puak ban hospital berat betul dan belum tu ban ai vaksin ban ai injection mo nak tak kun ni ialah di soban kikimi shokin hak de kidon arjai de ngilap boro arjai kidon hak badi bat ni kuat ban aten ni boro ap kawai kalong ai ka awareness program nak nak pai ba wat kawai bade kalong man penbiang nak kalian ke hospital bu hak badi bat jindan kam ki ba nak kalian ke hospital kidon kam ya ka ban bu haki hospital nak tawan ai Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya